Alléluia. Mie kafu mau, mie doereji, mia mau musekatato, ke lolo, unu kata, eye amarekamali ato no terenu o. Eye musebu buare kamali atemu atuhone o. Mau musekatato, jifokle anyigba olala, el lolo, etreako, musekatato, ye onye. Novilo loto, mega dog benami, le mia fedela, mia fapeto, mia fejilu laga, ke womio hamitosi, e jilu loglo la, fe nkoko kwemame, ye megale egbedona mile, kemle egbefe, enkekenyu hame. Afeto ne ira migere. Le yefe nyanyo si asoseta. Bene mi ahwe deme. Ne mi akpo yefe nguse fe edowowo. Le mi adome to de sefa bezame. Alabe nyele yefe do no kpon le. Mi afa gbeme. Zakle kali. Esiayi. Leleke. Ole avao kle avu ki dunamita. Akpedada mavoye nyeto. Nyagwabe neva menenema. Novio. Oya behwe seko. Eye nanya. Ngbedodo ple etado jinu. Si ota mau musekatatola de odo. Mele gbogbo mena oya na behwe seko la. Eye na temunya. Ngbedodo ple etalojinu sike ota mau musekatatola de odo. Ha bia kafu mau de nyase ota. Nyatefe mau amesi wo nusi anusili. Eye enu katale na eyamala. Fwe didi enyebe yakplo ame gede ube wakpo kumele yefe unti kokwelame. Dosi yafeto mau la wole Yesu Kristo mela nye briboye. Eyata uhiabe mia deje sibe mawe nye yiru la blibo. Eye mewa nyamochuchu adekele nyatefe megbe o. Navi ese kome ya. Be momo wa nyama chuchu adekele. Nyatefe megbe o. Ego be efe nyama chuchu katala. Nyatefe me o na ole. Mi dakpe na ma ule bepen kekame. Nyadele apetol popolare nyeklo lendia. De ekwesia. De nya ngbedodo ple tarujinu siota mau musekatatola de odoa. Bena tekpo de vava. Bena nyejidu la gloa. Bena duo futoklo keto kataji esiaya. Novinya. Nye vava bena afeto mau musekatatola de o. Eye nekpo de blibo. Edola nye vava. Be afeto mau musekatatori. Ede ola. Eye bena na kpo de blibo. No vient de koko blibo ali. Ye nana bena. On to la to si be wenye mau nene. Hallelujah. Ne kpo de blibo sike afeto musekatato mau. Vana nyeklo la. Ke ala kpo de ko abe mau ene. De nou de gadwa mau jia. Bede. Iya talu gobe na nye vava bena afeto mau musekatatola de o eye nekpo de blibo. Edemi eye ocho yoyo koke yomi be miava no agbe koke. Menye le miafeto o ta o. Kebom le eya mtofe tamredoni ple amanueveta. Si ocho nami le Kristo Yesu me
do ngona fait gomejeje gaka edefia azotomia de la Christo Yesu si troku eye ore agbekle maku nyenyeva kekeli meto nyanye la di la fe de defiame Timothée ou fait agbale velia etagban kuku ya masiri ke ide amowa me remilema no bien ma onya gbogbo bela o ya na go seko e na nyeba ungbedodo reta e ma uche fa gbelwa anyi reta oro taro jindo le mausi e ya ta o cho e fa amenyenye cho doli mia fa amenyenye tefado bena nukayo bena afeto mau kenye gbogbo kenye mau musekata to kenye gbogbo maku si va zu ntila abe mau vi enela wonu sianu demieta eye oho mi de efe etefe ple wonu sianu de mianuvo no bien minyabe omobuyi de ndekeme owa omobu Yesu de ndekeme o amegbeto keke omobuyi de ndekeme o benu katao bena ne o ya kweji sela hey ona bu de ndeme le Yesu Kristo enkoma odigbo eye odu fun le enu bena o ya ne kweji sela wa to du fo le wu gakila owoye jidu la glo odun pele tutofo beluka bena ni odun po hala tutofo la enpe male o la bo gbo be amesem ke foji sela o ma pe apogbere o no bien ne Matthieu fa gba le table vo adre kuku bla vo adre to ide bla to me ya Ple Marco va gbaleta we toku ku we de ire we sire kemea. Ple Luka va agbaleta bla vo ver. Pukui bla devo tomea. Ne na le pusal mo va gbale. Bla vo ver pukui Adrea. Ala pobe Yesu Kristo la echo nu siokata anye miao ya fe agba alo anye nu sike wanye gbegbe la va jole miajila Yesu Kristo ho kata de mia nouveau ela bena odo nu gbedo do reun oui, they plotted to kill Jesus. Ils ont comploté pour tuer Jésus. Pourquoi? Bena nyeklo yala no gbe ogbado nu gbere mia onti bena wa wo hala o matin wo la ba Yesu ko wo okure tavo ele mesema o de Yesu asigo han o sego han e ta no de o asi la fini kwekela o ya o maga asi de ma duji wo no gbo busunya le nwura busunya ma di wu la ba Yesu ko kata wo de no no chona kula kuma to ba ple wu la ba na Yesu du kujinami yo chona vlododo la o vlododo ma peji wo la ba Yesu du vlododo jinami no vile to e nu gbele pepe ko la no le nwula no de o asina gbogbo fo hala Yesu du wo nu mo jinami vo e ta o yala akpeko ya jedena ma u ple hachiji ple kafu be na gbo ma u lolo no va yo le vo semble puis vivitime vo semble puis gbo le hala no vigne ma u la defia la a monsieur we ha u la defia o e go bena ma u le bena na nyabe ya we a to si kekere fa be nai eye jiru la ko na nye nu si kama dibe na nya le nya yo me konye be na
oya gbe khwese bena e na nya bena etaroji nu de le mausi dodo le ye mausi eye onye eduka etaroji nu to here le si de o agbewuti ele si de agbeyen eye ta odemdo eye ta odo fo na popo nyule bena ye kpo de mablibo bena Lexike Yuda Escario va sa Yeshua. Ole o ha sagbe la bloji le gbome le vosamle tububugo. Bena ona gleto menao vo ajeoda de. Ela ba Yesu Kristo wo ya katale tovo. Ocho nko, ocho foto, ocho wo nutinu wo ya fi wo lo diye. Mais Dieu n'a nyale que museke de Christo Yesu me que le mau que ye museke tato que ye gbogbo maku si va zu untila abe mau vi enele miado me heva chon wo kata wore mianu que menye miafoto wo yo la mais Dieu na ho e ya maji se pa ne na po ye feto wo pe wuse la gbeso me chogbeji la be ma le no de fiami gbesi agbe ele o de fiami mi le o han de mak wa cho no nwoli o ma fle o de ele bi ko nwoli o me do ham Yesu du nwoli oji eyi nwoli o de gbova gbe me me o ku keke to keke ne efo le titrenu edu ku jinami edu vlodo to jinao edu yo metiti o jinao edu gbeglo kata kreye les victimes todo ade wa gbentila edu kata jinami le Yesu Kristo fo fuke korilata nu gbedodo le ko chova me so de asi o Yesu o mo kata de mia tavo yetane o Kristo dise nya tavatola na nyabe nu mo kata la onye tofloko ela bo ongle riba wa fukloka ke wa tokpe la be Kristo mau musekata to elle klibe adewo mau de wa edenye ya edemia oya ede wo hane khwese ne maka oyira bes o khwese be edeta enye chiru la glolu le Kristo Yesu mon commun amen. Novio Yesu yo ira maululu avoadi wa pagbe nga segbe to forgiveness mission Australia. Maule yo. Amen.